Kithir tip ahoy ang teka pada ponja phan tiri pichari atumpen cingki jethan pon bomlu pusi tumpreng along HDM Minister Jugen Mohan kaning jetekang. Kakuti rong hangara atuma phan ke KAC atum pai patenga TV asonse kapin chongpon. Dongka mukam karbi hemtunalong timase sarpo karkli. Come one, come all to the third Inter-Church Football Tournament, come awareness program on addiction and human trafficking, organized by Community Health and Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a unit of Emmanuel Hospital Association, New Delhi, in collaboration with AKBCLFYD for both women and men. Registration starts from September 1 to September 20, 2021 at Adap Taro Playground, Dongmukak. For more detail, contact 8638 398 440. Karbeng nong live Adap Abirta longpen nilisami Julie Baby nonarju ikta birtang tonpen. Sai katiki ara ratuma phan ason kera ba hormu bajir ponsi ingdeng troksi ke praisi Prime Minister Narendra Modi mahang ke thekarni tumpreng BJP asa hemalong nijang Karbeng long BJP Kisan Morcha tum kata London. West Karbi Anglong BJP Maipu Rodi Bronghang Pen Kachari Pon Bangso Katalana Mayalong HDM Minister Jugen Mohan Aluhisar Pua Manpen Chetongdun Laswahud Manpeng Pen MLA Rup Singh Teron BJP Assam Pradesh Kisan Morcha Dun Maipu Bhaskar Jyoti Das Pendanglo Ajhag MAC Atum Chetongdun Prime Minister Narendra Modi Mahang Kethegarni Ningkarong Chipi Ponsi Sai katiki arara tumaphan aman pipon pen labang so mayalong kachetongdun constituency sir kep sai chotiki arara tumaphan sprayer machine kiron padupon Vishwakarma puja katalonar ni hotsi ili tumkaching aman ke thenai India Prime Minister Narendra Modi sitame amahang ke thegarni lo nasi ili tum kopai ta kemiar ni asonsi manlo nasi ili tum Kisan Morcha pen kapadupon amai pen penang an sai ka chotiki arara tum sitame ali dupo lapen bidi sore setame nanglong dun lupusi mayalong kachetongdun aluhiatum ningje halapu pherangkia thengno HDM Minister Jugen Mohan kaningja tengke nili West Karbi Anglong Jasemet kebang atheke mega covid vaccination drive pharmacy kebanglo lapen nili along sekelang hemalong setame humridamlo bonta nili kopai kimi pini Kisan Morcha tumpen laswa jai meka paman ponalong nang chetongdun longsi bidi sore thandekang longlo halapua hoya phutha karjo ahut anali kapachinia tengke aduya hoya phutha bangke central charia tumpen tingki jethan pon bomlo lapena duya hoya long so luk soda tumon ke japlong le deja phan an parda ki thep a hoyang thek kapadu ponja phan nilitum kachingki chingbai padupon bomlu puta alangli pachini pon কন্টিনিউ চলিব আৰু মই তাতে আজি দেখাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজি ৭১তম জন্ম দিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই কাৰ্যালয়ত যেহেতু এখন কাৰ্যক্ৰম চলি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে জ্যেষ্ঠসকলক কৃষকসকলক সন্মান জনাব লাগে আমি এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত আমি সেৱাৰ কাৰ্যক্ৰম কৰোঁ বেলেগ দলবিলাকে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি বা বিভিন্ন ধৰণেও মাছ মাংস খাই ফূৰ্তি কৰে কিন্তু আমি ত্যাগ কৰোঁ সমাজৰ কাম কৰোঁ আজি জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ আজি চাকি বন্তি জ্বলাম ক'ৰবাত সেৱাৰ কাৰ্যক্ৰম ধৰি লওক চাফ চিকুণ স্বচ্ছ ভাৰত এনেধৰণে গছ পুলি ৰোপণ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জন্মদিনত এইটো হ'ল অন্যান্য দিশ যে আমাৰ পাৰ্টি ডিফেন্স ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা বেলেগ দল আমাৰ সংস্কৃতি আছে আমাৰ আদৰ্শ আছে আমাৰ নীতি আছে আমাৰ ধাৰা আছে এই কাৰ্যক্ৰমেৰে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সেৱাৰ কাৰ্যক্ৰমেৰে আমি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আমি জন্মদিৱসটো উদযাপন কৰিছোঁ মই ইয়াতে থাকি খুব ভাল পালোঁ ইয়াতে নিজেই মই আহি ৰাইজক সম্বোধন কৰিছোঁ জ্যেষ্ঠসকলক দেখিলোঁ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে মই আৰু এতিয়াও ৩-৪টা ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰত গৈ মই নিজে উপস্থিত হৈ অলপ তৰা কৰি আছোঁ যাতে আৰু ইয়াতে চিকিৎসকসকলৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ যাতে কি প্ৰকাৰে বাকী থকাসকল যিহেতু দূৰণিপতীয়াকৈ আহিবলৈ অসুবিধা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেইসকলক আনি কেনেকৈ দিব পাৰি তাৰ মোবাইল টিম কৰি ঘৰে ঘৰে কিবা দিব পাৰি নেকি এই কথাটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ যাতে মোবাইল টিম কৰি কোনোবা গাঁৱৰ পৰা ঘৰত কোনোবা কমিশ্যনাৰ ঘৰত এনেকৈ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ঘৰত এনেধৰণে গোট খোৱাইও দিব পাৰি নেকি মই Dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live Dipua rong sopi chekoi nor phita kakoti rong hang rong rara tumki ningkan kang thimta towar kang lit kang ther lapen inghan langbunga towar loksi
ke dong na setame piniar ni anta KAC kachari atum thek dun long le son si chekrong de labang so to warakrong nang litum chini ikma lake konat ne ato kanu moni rutum kachileng lepin atowar kali donatum lake diphua hithi kache koinot kakoti rong hanga habar rong trok si so se aratum ajo phelo kachileng vera to wardo diphua rong sopi NH atowar pen kilometer isi baksi dolo kahilo setame labang so towar araje heglong no de ning oni kopi koson tong KAC kechari atum hadawara ratuma phan kamatha ponuni abartai batai council asora phan chuning ridam der phita RDKP pelapen kiplak pondia bangki mangkudunemi aho bangso arong laki keramtang ningkan kreser kebra plikebra hinia ningkan mate India adera rengkilo atum aridengpen jogja kosi keseng konarong bonda piniar ni anta hada kachileng towara kisung pen danglok sonsuria kisung pen non anta chetong nang bomla hadak rong amekar tum kaning jia tengke bangso towar kahinu party ga jok ningkan kan thing setame militum kisung kachachak nang mekhi hu proban atheni litum diphorong sopi che koinor phita lapuana kisung kachachak nang abangke ningduk pikan nasi KACC yang tuliram rong hanga hin penili tuma phanang jin sora MSC election aprang prang towar nang selang pidara sonte nilitum ninging sang pikji pusi kachuning ripodopo kakotirong harong 1942 pen ladak PC ni tumpanda di pupen dang ni tum kakotirong harong ke kilometer sivet lo stami ni tum dang rong sirkep amuni do bon sitame towar dak towar long ke la sotwar ke kilometer pho adak ni tum han towar nang pipe pen ko sona ni tum la sin normat asi nang alang di CM tuliram rong hangabang nonamat immediate noni tum phan la sotwar election sia ko na MSC election sia ko ni tum phane towang ni pini payo ke thek posod da tenili korwang thulo pusi ni li lam the ni li chuning ri pono ton edo sitame ni tum kachipon sitame sumpi lam the ning je pote emekri yang pru bala sitame sar tum hanta ni li tum kan ane kachera tu na puthak do sitame la an sitame non kan ani ni tum birta paleta dolo sitame aku birta hodak pen sitame ayat talong kithida mane nang lang le nang lang ji pulang sitame ni tum tayata ri pulong le dalo kasi sorong ke kopi ke chok che ke doma pi ke lele ke doma putani ni tum ke che matha thulo ni tum ko anela jero phelo kiso alam pastame sorlo tum da kisum do o sitame la so apitak sitame tum emergency hospital along ke le nei sitame ni tum ke le ton ke depte dak ni tum ke kisum news report long sedarinti karbin long live Dongkamukam rong supialong kedo karbi hemtuna long kedamtang ni phai kretrok siarni nijang karbi anglong karbi khurpho tumpen patir pibonsi timase karkhli kapaman pon karbia kheyatum pirthe bangrap ningkan bangrap penta emethang ajutang jubat methang anim rokom chorkli chophejo hin ke choklim pena joksi piniarni anta theikang thempu chipulong bom lasi pinile thota dongkamukam rong sopiar lokedo karbi hemtuna long west karbi anglong karbi khurpho tum patir pibonsi timase karkhli asai dengpon bangso ahut karbi khurpho hin pen kapachini pona tengke biswakarma puja puke bang kaprega khe alam thepina nasili karbia tumalongta tim sarpu doko potsi tima sesi arkli ponan jipusi ninjepon ang solo bukan mage biar la penon riphengang tin tame langlo hala kita arti bang laret la hala alu de bang keng peme ki la pare la peme tumba arna ma bang ke tumba itu keng pame aning keng pame busi ni tum kini dam apa pipi nali tum dak la kelang tang pipi yang thek long pon kaso kelang thek kelang pon teng se mane piningkan isi bagai itulah dari motor pendang lok ji setame itu kita ngatu mas tame opran be pon punji busi dak kethan pon halaputi mase karkli ponalong kurusala pen rongasar karbiang long life aphan nangki pachini dun thuke piniti mase karkli ponalong vomut bokan mepik lapen par iprat an lasi ningkan arjon anta mepik ji lapen pini timase karkli pon ke cheng silo athema ovekimia tum kachini nendo kongji bua potse karbiang long ara raphan isi kapachini pon lupusi karbiang long life aphan nang pachini dun
mathalang lo karbi kapreka akhaya sun kali karbi tingki papi te parap mitang parap peta emethang ajutang emethang jubat emethang ni emethang ruko intang rak lasi khai kang tim bu kulong ke bini angke ke halo tim ase karkli ke itum ta hemai do hanseri do noke ki thip no pa thip kibu ki thip asu tin ta ilitum dore lasi non efrang obi kimitum seta ilitum la bang akhaya tum along abang ke ceparji tundera emethang kang butang anim ajutang abang kipura ratang nuti bandu fansini tum nijang kar bikurfo amai bed mate tiri amai penitum batir ki fansi pini lada dong kamukam hemtuna long nitum timase katli pangcik moniklo Ovi kimia tum banga khe tum ajutang abang rimdundera methang ajutang abang si pathe ponra anso se kapacha thangdunja phansi bor iponang puposi ningjepon nili karbikur pho amai rongkhang hawar amai patuman kedeng pon amai phulo si ninga miklo nili tum bari the bari e waso rang so si pini tum ta khai kang tim pui si ang theklo tima se karpi la so hu ta sini ta gari chewan dun lo ama gari along si tame arona teng pen tum klem long lo lasi do ana karbi tum si tame methang nim rokong abang ke dolang pu chini pet jia phansi pini ladak karbyang long life theng lo ni ni jelo lasi mo ke bang jia ni an si tame bang jung jung ka che klem ke kadok beta klem lo lasi pini karbi kur phopen ekhaye farman inglong wet bang rum rap pet si bini bang soti masega klipon lasi ne choro parlo kar dongkam kampen bikibe karbyang long live Lakhain korapho nilip MSC constituency ka parlo phisar phusara kaya hutpen inglong hawar ronggrup kedo kabochiara tum kidu kisung ki pho phuthak KACCM tuliram rong hanga phan pinpuralo kapajerdam Muni ratum kisung ki pho kachitimo ning ki honduk ning arlo kachibilo aning kaning kanapor ke padam kisung ki pholam do an kai kita ning arlo pen prayon e Ningki honduk alam doan ang ton pen karbyang long atok anu arat la pen karbyang long det long rilong pat kachari pon bom songja po tumalong upper degrum youth development committee amai phu Komal Singh Rongphar chunbang Isak Ingtitaro Bowel Rongphar Jameson Rongphar la pen Manikson Ingtitaro atum chelang rapet pen KACCM tuliram ronghang MP Horen Singh Be Deputy Chairman Ritesh Singh hi la pen Nilip constituency AMC Pobitra Rongpia tuma phan chetong damsi kisung ke boy ke phoalam doan aphuthak pinpuralo pajiramsi chingki chethandam pinpuralo along ke jongpona tengke kalitang sobita hanse pilapen kalitang anisha ingtipiatum bang hinia phan apran karmudera tuma phan nep serakra so dakpen kangsai piponangji dorsing hanse lapen soning tia tuma phan woreng hoi pekponangji seika chelanga hemate medical sub center PHE pen kemesen ki junalang piponangji Mobile network selam ponangji la pen koilamati pen upper day group an kacheleng atowar selam serak nangji pusi pinpuralo along jasemet pen ke jong padopon halapu pinpuralo along ke jong ponalam thedo anta prabjin pen nang kapleng pivek pusi CM tuliram rong hang hin pen lamchak nangchi pidu no pusi UDYDC amai phu Komal Singh Rongphar la pen chunbang Isak Ingtitaro atom therang kya thengno nang pachini don kedam chetong namlo mesen pen chetong namlong lo ni arong piglo alang li sitame lamchak nilitum a memorandum ateng pen nang playing vek je phan sinang se chak don lo kado ka ve memorandum sedame lapen nang se chak don ateng abangke kado ka ve chinki po pusinang se chak chorla athai bangke asapso apor nang cheji pusi nang se chak don pusi sitame labangso memorandum ateng bangke nang playing vek po pusi nilitum apartheid room youth committee mate UYC lapen apade room hara tumpen ning theklong lo non pons the mening theklong bom lo rangli lat mang solam chake nang papleng vek po pun tum ning theklong pen sido lo halada ke dwara raphan kanghon kangjin sopen lamchak do anta ke papleng labjia phan rongthrok sosiara jasamet lokhon hanse apade room lokhiram rongphar phangcherop maitimong sathi reng malapen penang an arong arat anparta UDYDC atum pen ningke thelam the chepaklang ponrenti
penang tum CM along memorandum ki pi sontrok siang bong labang so alam chak ki pa pleng je phanang tuma committee le pen rong pen ku pi si nang tum labang so alam puthak kaneng je nele tum rong trok do nele tum rong trok ara tum sitame labang so nele tum memorandum ki pi ateng pen nang claim pi vek ko kusini tum ning ke si tum Koila mati ben samsoning ti Carbine long live. Dok moka long kido thongnok be college long kedam tang chiti ni phai kret rock siarni ingdeng trainer cap Carbi students coordination mahang ke thegarni ketalon bon KSCCMI phu jirlong ingti pen ka chapai phu mahang ke thai katalona mayalong alohi sarpua man pen KSCC ke sengpon chengahut amai phu prodip ingti chetongdun lapen man peng pen kongchun bang barim ramsing teron klembang phu barim dhoni tok bila pen KSC kongchun bang anil kiling atum pen danglo penanga na barim mai phu kongchun bang atum ta chetongdun rinti KSCC mate Carbi Students Coordination Committee ansose kipa prang pen bangso college long kacharap chito dun pa mit hekja phuthak mayalong chethan chimun padopon KSCC pu keseng poncheng hut amai phu prodip ingti ke thano tengke kedam tang ningkan surihini ra ke thoma ningkana prangke bangso college long union body kilik hut karbia khei tumki ningisi kabya jok kilik ke haidun chethek long oi lasili karbia tumaki sung chelang dun long ledatiti bangso joksi KSCC puamen irponsi racharya song hamphanga song alam chipu pe pin pensi sengponlo bangso song cheseng det penke bangso college karbia khei tumsi union body cherai pon long bomlo lapen bangso college long ason kisum katora do anta cherap cheto dun long lupusi thanpon senior cap ke chok la bangso ke talon pon mate am hange thek pon pinia tarik hendo 17 September 2003 hala bangso amhang pathek nang kok KSCC bangso college long athipi alam bangla lo 2002 aningkan general election nang do pen ilitum akhe asan chom do kok pen hala bangso election ilitum remdu nang kok lo banga solo hala bangso kebangji apor sitame ilitum Carbi lo ke charli yaw somatum lapuson accounting cook atowar pen ke papra ye fansi nilitung la bangso college along party alam ci popin ajar asong alam ci popin pen Carbi student coordination committee nilitum amhang pathek kanglo dong mukak pen semsing ingti Carbine long live Amri Sports Association ahin pen patirpi ponsi amkachi wanram pathua klamalong surihini ra ingore Asia Pharman kechengsi summer football tournament kedamtang chitini phai kret roxiar ni pen kapang chengpon Kedamtang ASA ahin pen kechengsi summer football tournament kapathu kapang chengpon along Amri Sports Association mai phupen lama kang thurpon along ASA kongchunbang Aladin ingti pen aluhi kapachini asai dengpon lo Bangso ahut aluhi sarpua man pen West Carbi Anglong Sports Association kongchunbang polling leng phapangjang aluhi man pen West Carbi Anglong Sports Association member Borsing Engleng Amri BJP Mandal mai phu Sabendra Ronghi Amri Lems chairman Bikram Timong Dihinamo Kachirap Cheto Dunabangphu Bevis Teron Birsinki Center Development Committee Maipu Dilip Hansi Atum Chetongdun Bangso kapathu kapang chengpon along Rainbow FC pen Cleared FC Atum Angbongsi Chepate ponlo kapathu along Kelangchari Dunjia Phan main referee Daniel Hanse lines referee Robert Stenpen Jivan Ronghi lapen code referee Howell Kruatum pensi Langchari ponlo kapathu pamahut Rainbow FC atum pen Cleared FC aphan goal pli thaponlo bonta Cleared FC atum abang goal ni ansi kache boydun unchora jok Rainbow FC atum goal hini pen high pondetlo labangso kapathu along kecheng siang deng champion anong e ki piponji lake langbe ahem tu nahin pensi piponpo adun thua tuma phan KSA Central Committee atum si chirap dunpo lapen ingdeng ki thomalong kile duna tuma phan Joy Singh Kholar pensi chirap dunpo Olukunchi pen himari dong par Carbi Anglong live Pinya Abirta gela ponsi kang tonik lang